أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مدد غارو خاص بند اللہ تعالی جان مہربان والا و خاص رحمت والدے. الحمدللہ رب العالمین. طول صفتنا خدائی تو خاص اللہ لرزیم رب العالمین چپالنا کہ ان کے طول عالم نے. الرحمن الرحیم عام مہربان والا و خاص رحمت والدے. مالک یوم الدین اختیار مند روز جزائے. ایاک نعبد و ایاک نستعین خاص تالرا بندگی کوم او خاص تانا مدد غارم. اهدنا الصراط المستقیم کلکی منگرا پسید الاروانے. صراط الذین انعمت علیہم لار رائے کسانوں چھ خاص انعام کرے تا باغی باندے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ناو کسان چھ ندیا کسان چھ غضب کرشے دے پائی بانے و ندی بیلارے. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. دا پورا کتاب ہے لا ریب فیہ نشتہ شک پدی کتاب کے. ھدی للمتقین پورا لار خود ان کے متقیان ہوتا. الذین یؤمنون بالغیب حاضی متقیان چی مان لری پاپٹو خبرو شراغلی داللہ دا طرفنا. ویقیمون الصلاة اور پابندی کئی دمانزو. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ او بعضی دا غمالنا شورکڑی منگا دیتا خرچ کئی دا اللہ والار کے. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ ومتقعنا خلق دی شیمان لری بھاغیش نازل کرشور تاتا. وما انزل من قبلک اپائش نازل کرشی استان مخیم. وبالآخرت هم یوقنون وبآخرت بانے ہم دی یقین لریم. اولئک علی ھدی من ربہم دغ صفتن والا کلک دی بہدایت بانے شدید رب دا طرف نرین. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ودا صفتن والا دی بشکدن کریم دا اللہ عذابنا. ان الذین کفروا یقیننا کسان چ کفر کرے دے عنادن. سواء علیہم برابر حال دے دلیم. انذرتهم ام لم تنذرهم یرا ورکول استادی لرا او یرا نورکول استادی لرا. لا یؤمنون ایمان روڑی دین. ختم اللہ علی قلوبهم وعلی سمعهم مہر لگول دے اللہ تعالی ددی پزرونو اور ددی پغوگونو ماننے.
على ابصارهم غشاوة اور دری بستر گبانے خاص قسم پر دیدی وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور دری دپارا عذاب دے لوی شان والا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ اور بعضی دخل کنا سگری سوائی آمنا باللہ وبالیوم الآخر ایمان راوڑے منگا پاللہ و پرد رستنے وما هم بمؤمنین اور حال دارے ندی مومنان یخادعون اللہ والذین آمنوا تگی کئی دید اللہ تعالی سرا و ایمان والو سرا وما يخدعون الا انفسهم اور تگی نشی کولے دی مگر دخل رضانون سرا وما يشعرون او دی پوین لریم فی قلوبهم مرض دری پزنوں کی او خاص قسم بیماری دان فزادهم اللہ مرضا نزیاتی کئی اللہ تعالی بیماری دین وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور خاص دی در عذاب دردور کون کے بما كانوا يكذبون سبب دری چامیش دروائی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ اور کم وقت ویلیشی تاروان مکوئے بزمکگے قالوا انما نحن مصلحون دیوئی یقینا منگا اصلاح کون کیوں الا انہم هم المفسدون ولكن لا يشعرون خبر سے یقینا خاص دی فساد کون کی لیکن بھی نپوئیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ وَكَمْ وَقْتِ وَيْلِشِدِي تا ایمان راوڑے لکچ ایمان راوڑے پورا خلقوں قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ الصُّفَهَاءُ دیوائی ایمان راوڑوں گا لکچ ایمان راوڑے قمقل خلقوں الا انہم هم الصفہاء ولكن لا يعلمون خبر سے یقینا خاص دی قمقلی لیکن دی پوین لریم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا او کلچری مخامخشی مومنان نصرا وائیم ایمان راوڑے وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ او کلچ لارشی جداشی اخبر سرکشان سام قالوا انا معكم دیو یقینا مستاس مرگریوم انما نحن مستهزئون یقینا منگا ٹوکی کون کیوم اللہ یستهزئ بهم اللہ تعالیٰ بٹوکیوں کی بری بوئے وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ مہلت ورکئی دی اور زیادے ورکئی دی لڑا پسر کشے دری کے پدا سحال کے جدی بگڑ وڑوی اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی دا خلق دی اغسر دی گمراہی پہ ہدایت بانے فما ربحت تجارتهم ریس گٹو نکڑا دی سوداگی رہے وما كانوا مہتدین اور ندی ہدایت مندن کی مثلهم كمثل الذي استوقد نارا حال دی خلقو پشان دا حال دا غچارے جبل کرے اور فلما اضاءت ما حوله
نار کلا چرو خان کدے اور چاپی رزیدا ذهب اللہ بنورہم بوزی اللہ تعالی رنا دائی وترکہم فی ظلمات لا یبصرون اپریدی دی لرا پڑی روتیارو کی شدی حسنینی سمن دی کانری بکمن چاراگان دی عمیون راندری فہم لا یرجعون دین واپس کی حق طرفتا او کصیب من السماء یا حال دی پشانت دغٹ باران دے اسمان دا طرفنا فیہ ظلمات ورعد وبرق چپائی کی ایڈیر تیری او گڑگوڑی او برخناوی یجعلون صابعهم فی آذانہم ورکیدی کو تخبلے پغگنو خبلو کے من الصواعق دوجد سخت آوازننا حذر الموت دوجد یرد مرگنا واللہ محیط بالکافرین او خاص اللہ دے راگر ان کے کافران لرام یکاد البرق یخطف ابصارهم نزدید آبرخنا چو تختی نظرون دائیم کلما اضاء لهم مشوا فیم ہر کلا چرو خان کی دی لیولا روان چدی بائے کی وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا او کلچی تیار کی پدی ندی سارشی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ اکا غفتے اللہ تعالی خام خواب و طلب وید دی غگنا و دی استرگیم ان اللہ علی کل شیء قدیر یقیناً اللہ تعالی پارسی بانے قدرت دن کرے یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم اے خلقو بندگی خاص کے اخبر رب لرام الذی خلقکم ہاں رب دے استاسو چتاسی پیدا کریے والذین من قبلکم پیدا کریا کسان چستاسو نمخیوم لعلکم تتقون دید پارا چتاسو بشہر عذابنا الذی جعل لکم الارض فراشا حغر رب دے جوڑکڑے استاس دپار ازمکا غوڑے دلے والسماء بناء او اسمان چت وانزل من السماء ماء اور آورولی دید آسمان دا طرف ناوبو فاخرج به من الثمرات نورشتری دی باعث را قسما قسم غلی میں رزقا لکم دا پار دا فید استاسو فلا تجعلوا للہ اندادا نمگنے اللہ تعالی لر شریکان وانتم تعلمون وحال دارے تاسو پوئے لرے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا او کہے تاسو پشکی داغنا چنازل کرے منگا پبند اخبل فاتو بسورت من مثلے روڑے تاسو یو سورت پشانت دے قرآن وادعوا شہداءکم من دون اللہ ارو بلے مددگاران مقبل یا گواہی کون کی ساسو اللہ نہ سیوا ان کنتم صادقین کتاسو رشتنیے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا كَوْنَكَ تَاسُدَا كَارُ وَلَن تَفْعَلُوا أَيْشَرِهِنَّ شَيْكَوَلَيْنَ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ یرو کے دائے اورنا چھ خشاک دائی دی خلق و گٹی
وعدت للکافرین تیار کرے شرے دپار عذاب کافرانو وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات اور زیر ورکائے کسان تاش ایمان راوڑے اور عملون اکڑی موافق دا وحی سران ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار یقیناً جدید پار بئی جنتنا بیگی لاند داغین ولیم کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزقا ہر وقت ورکڑی شدی تدائنا سمیواد پار دا خوراک قالوا هذا الذي رزقنا من قبل دی بئی دا غشی دے شراکڑی شو منتا مخید دینا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا اور لکی بدی تدار رزق جنت دیو بالبشان وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرًا اور دید پارانتی جنتنوں کی وابی بیانی پاکی ساتھ لشیم وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور دیوہ پائے کے ہمیشویم ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها یقیناً اللہ تعالی حیان کی دینا کہ بیان کی یوم مثال دماشی یا زیاد دماشینا فاما الذین آمنوا نا خلق چیمان راوڑے فیعلمون انہ الحق من ربهم ای پوئے لری شرا مثال برابر دے دری ضرب طرف نہ دے واما الذین کفروا ورچ کافران دی فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا نائی وی سشی غفدل اللہ تعالی پدی مثال سلام یضل به کثیرا گمراہ کی اللہ پدی سرڈیر لرام وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ہدایت ورکی بدی سرڑے روتا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ان گمراہ کی بدی سرام مگر آکسان چی وطلی اللہ دتعادنا الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ اغدی فاسقان چی ماتی لوز اللہ من بعد میثاقی رسول مضبوط والی دائنا ويقطعون ما امر الله به ان يوصل اور پریکی دیہائے چھ حکم کرے اللہ تعالی دائی پیوزے والی ويفسدون في الارض اور فساد کی دی بزمگا کی اولئک هم الخاسرون صفتن والا ہم دی پورا تاوانیان دی کیف تکفرون باللہ سرنگی تاسو کفر کوئے دا اللہ سرنگی کفر کوئے تاسو پا اللہ وکنتم امواتا نوحال دارش تاسو نشتوئے فاحیاکم جوندی کرے تاسو ثم یمیتکم بیاب مڑکی تاسو ثم یحییکم بیاب جوندی کئی تاسو ثم الیہ ترجعون بیاب خاص اللہ تعاو گرزول شیطاسو هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا خاص اللہ ذات دے پیدا کری استاسو فیدی دپارا آسی زنا چزم کا کری ٹول ثم استوى الى السماء بیا برابر قصد کو اللہ آسمان تا فسواہن 7 سماوات نو برابر جو کراغی لراو آسماننا وہو بکل شئین علیم واللہ تعالیٰ پاسی بنے پوئے لریم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً وکم محشو السارب ملائکو تائقینا زجورم بزمکہ کی احکام چلون کے قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها
والملائکو آئے جوڑے تپائے کے آسوک سروانی بکی بزمکہ کی ویسفک الدماء تو یہی بگینے پناہ قصران ونحن نصبح بحمدک امگا خو پاکی وائیو سردستائن استانان ونقدس لکو او تعظیم کو استاد ذات قال انی اعلم ما لا تعلمون ویل اللہ تعالی یقیناً زپویم پائے ستاسو پن پوئی گئے وعلم آدم الاسماء کلها اور تعلیم ورک اللہ آدم علیہ السلام تدنمون وطولو ثم عرضهم على الملائکہ بیعروان ذکر لغا ملائکتا فقال انبئونی باسماء هؤلاء ویل اللہ تعالی خبر راکے ماتا پنمونو ذری سیزنو ان کنتم صادقین کتاسو ٹک خبر کوئے قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا دیوئی پاکی تعالی را دار قسم شریکنا نشتہ سرم لرا ما سوادائن شتام تخوض نکڑیا انك انت العلیم الحکیم یقیناً تو پارس پویا و حکمت علیم قال یا آدم انبئهم باسمائهم ویل اللہ آدم خبر ورکدی لنا پنمون ذرائی سیزنو فلما انباهم باسمائهم نارکلا چھ خبر ورکدی لنا پنمون داغیم قال علم اقل لکم ویل اللہ تعالی ما تاستن ویلی انی اعلم غیب السماوات والارض یقیناً زپویگم پپٹو سیزنو خبرو داسمانو دزمکو وعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون اپویگم پائے چتاسو سخکار کوئے وحاش ستاسو پڑ ساتے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ او کلچو علمگا ملائکو تام سجدہ سلام او کہ آدم علیہ السلام تام فسجدوا الا ابلیس ندی دا سجدہ اکرام سوار ابلیس نام ابا واستکبر انکارو کو آغد سجدینا او زانل وے اگڑو وکان من الکافرین او شو یا ودید کافراننا وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ او علم آدم وسطو ببستاب جنت کی وکلا منها رغدا حیث شئتما او خوراک کوید دی جنت نا پریوانا چکم دے خوخ استاسو ولا تقربا هذه الشجرة ونزدی موزے دیونتا فتکونا من الظالمین کنیشے بتاسود ظلم والونا فازلہم الشیطان عنها نوخ یولدی دوال شیطان دوجد آئیوننا فاخرجہما مما کانا فیم بیسری دادوارا دازین چدی پائی کیوں وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو او علمنا کشے بعض ساسو دبعض دشمنان ویم ولکم فی الارض مستقر استعال دپارا پزمک کے بئی زید و سیدو ومتاعن او فیدی اغسل دسیزننا الہین تر وقت پوریم فتلقى آدم من ربه کلمات نزدکڑ آدم علیہ السلام دخپل لبنا یسو کلیمین فتاب علیہم نو مہربانیوں کا اللہ تعالیٰ پاک باندی فقبل ولود توبیم انہو هو التواب الرحیم یقیناً اللہ تعالیٰ دیر توبہ قبل ان کے رحم کو ان کے مدین قلنا اهبطوا منها جميعا
وَالْمُنَّا كُسِّ تَاسُدَ دِينَتُولْ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى نُقراشی تاؤسا زمان طرفنا ہدایت کو ان کے فمن تبع ہدایا نشان کتابداری اکڑا زمان ہدایت فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون نبی حسیرا پدی بانے و نبدی غمجن کی والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا آغشاش انکار کو بدل کی اور تفسیروں کو پجبا آیت نظم اولئک اصحاب النار دا کسان دی اور والا ہم فیہا خالدون دی بپائے اور کے ہمیشہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم اے اولاد یعقوب علیہ السلام یاد کے نعمتنا زما آغاش ماکڑی بتا سبانے واؤفو بیاہدی او پروالیو کے بلوزن زمان اوف بیاہدکم نظم پروالیو کم دلوس بلتاو سران وی آیا فرحبون خاص زمانا تصویر کوئیں وآمنوا بما انزلتم اور ایمان دوڑے پائے شما نازل کرے مصدقا لما معکم تصدیق ان کی رائے کتابوں جتاؤ سرلی ولا تکونوا اول کافر بے امکی گئے تاسو اول کفر کن کی بدے ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا اور ماخلے پا مقابل دایتن زما کی دنیا معمولی وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ خاص زمانہ تاسویر کوئے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ امگڑ وڑ کوئے حق بخلقو بسبب دباطل سرام وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَمُبْتَوَئے حق لرا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَحَالدارِ شتاسو پوئے لرائے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَپابندی کوئے دمانزو وَآتُوا الزَّكَاةَ وَرْكَوْا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وَرُكُوعْ كَوْا سرد ركوع كنام أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ آیا بیان کوئے تاسو خلق تادنے کئے وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَيَرَوَئے تاسو خلزاننا وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ اور حال دارے ستاسل علیہ کتاب داللہ افلا تعقلون آئے تاسو داقل نکارنا لے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اور مدد وارے واخلے اللہ پسوب دا صبر کولو دا منس کولو وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ اور یقیناً دا کار خامخا گران نے مگر نہ گران پاشا شاعری کی اللہ تعالی الذين يظنون انهم ملاقو ربهم خلق دی یقین کی کہ ملاقات کو ان کی ریدی دخل رب سرام وانهم الیہ راجعون و یقینا دی اللہ تعالی طور گردید ان کی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم اے اولاد یعقوب علیہ السلام یاد کے نعمتون زما حواشم آکڑی بتاسو وانی فضلتکم علی العالمین او داش ما تاصل را غروالے درکڑو بخلقو دو زمان استاسو واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا اور یرو کے عذاب دھاغے روزنا نوشی بشکولے نوشی دفکولے نفس دبل نفس نائز شیم ولا يقبل منها شفاعتنا نوشی قبل دے ددائیں نفسنا سفارش کول ولا يؤخذ منها عدل انوشیا سکے دے دانا سبدا سفیدیا
ولا هم ينصرون نوادی سراس مدد کے دیشیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ او کلچی بشکرم تاسود فرعونیاننا یسومونکم سوء العذاب رسول تاستان اکار عذابنا یذبحون ابناءکم علالو البیزامن ساسوم ویستحیون نساءکم وبحاک ولی زنان ساسوم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم او پدی کار کے امتحانو یا انعامو ساسو درب طرف نلویم وَيَسْفَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ او کلچو چومگا ساسو دواجن دریاب فَانْجَيْنَاكُمْ نبشکرمگا تاسو دغرق دلنا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَغَرْقْرمگا فِرْعَوْنِيان وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وحال داریش تاسو قتل وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلًا او کلشی وعد اوکرم موسیٰ علیہ السلام سراد صلیخ تشبو ثم اتخذتم العجل من بعد بیاونی تاسوس خیب خدای سرا پست للاغنا وانتم ظالمون حال داری تاسو ظلم کون کیے ثم عفونا عنکم من بعد ذالک بیا مافی حکم وستاسنا پست دے کارنا لعلکم تشکرون تید پارا شتاسو شکر کید اللہ دینام وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ او کلچی ورکڑوں گا موسیٰ علیہ السلام لکتاب تورات او جدائی را وصن کے پمنز حق باطل کے لعلکم تحتدون تید پارا شتاسو ہدایت مومن وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ وَكَمْ وَحْشِوَ الْمُوسَى علیہ السلام اقبل قوم تائے قوم زمان اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ یقیناً تاس ظلم کرے پخبل زانو بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ بَصَوْدَ نِوْلُ تاسو سیل رب خدائم فَتُوبُوا إِلَىٰ بَعَرِكُمْ نو توبہ باس اغزات تچ پیدا کری تاسو بیل بیل فاقتلوا انفسکم نو قتل کے اخبر داننا ذالکم خیر لکم عند بارکم دا کا ساوز پارا دیر فید من پنیز اغزات چتا سے پیدا کری بیل بیل فتاب علیکم نو اللہ خاص مہربانی ان کا بتاسو انہو هو التواب الرحیم یقینا اللہ دیر توبہ قبل ان کے رحم کو ان کے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ او کلشو التاسو اے موسیٰ علیہ السلام چری منگا خبر نمنستا حتی نر اللہ جہرتا تردشوین منگا اللہ لرخکارا فاخذتكم الصاعقة نونو تاصل لو تندر وانتم تنظرون وحال لائش تاسو قتل ثم بعثناكم من بعد موتكم بیارا جوان دکڑیم گا تاسو پس مرک تاسونا لعلکم تشکرون دید پارا شکر کے دینام داللہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامِ اصور اکرم غستاسو دپاسا نرے وریض وَانزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَامِ و پیدا کرم تاسو لرا ترنجبین و مرزان کلو من طیبات ما رزقناکم وَالْمُنْغَا خُرَيْ دپاک حاغنا چم تاسو لذر کریم وما ظلمونا دیہ ظلم نو کریزم ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن دی پخفل زانون وان ظلم کوم وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ
او کلچ ویل منگا داخل شیدی کلیتا فکلوا منها حیث شیتم رغدا نخرے داغنا چکم دے خو خیستاسو پریوان خوراک وادخلوا الباب سجدا او داخل شید دروازے دے خالتا سرخ تکون کی اللہ دپارا وقولوا حتۃ نغفر لكم خطاياكم اوائے تاسو حتۃ کلمان نو بخربکم تاستا دگناون استاسو وسنزید المحسنین او خام خاص زیادہ بدلب اور کونگا خیستکار کن کتا فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم نو بدل کو ظالمان خلقو آئے غصہ وینام سوا داغ وینانا چیزی طویل شیوان فانزلنا للذین ظلموا رجزا من السماء نرولے گونگا پائے کسانوں چی ظلم اکڑو سخت عذاب داسمان دا طرفنا بما کانو یفسقون ددی وجنا شدید اللہ دا حکم نوتل ویز استسقا موسیٰ لقومیم او کلشی او بو غفتی موسیٰ علیہ السلام دا پار دا قوم فل فقل نضرب بعصاک الحجر نویل منگا اوہا بام ساخ پر سرگٹا فانفجرت من حسنتا عشرت آئینا نو بیدید آئے گٹنا دولس چینیم قد علم کلو ناسم مشربهم یقیناً پی جند ہر ڈلے اخبر زیرس کلوم کلو واشربو من رزق اللہ ویلمگا خورے اس کے داللہ دا بخششنا ولا تعصوا فی الارض مفسدین مگر دے پزمکہ کے فساد جوڑا ان کی وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ وَكَلَچِ وَيَلْتَاسُ مُوسَىٰ علیہ السلام لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ اشرے صبر نکو منگا پیو قسم خوراک فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ ندعا وعام لرا دخبر ربنا یخرج لنا مما تنبت الارض چرو باسی من لرائے قسمنا چزرغنی ازمکان من بقلها ترکارو دائنا وقصائها ودبادرنگو دائنا وفومها ودوگ دائنا وعدسها ودتالو دائنا وبصلها ودپیاز دائنا قالا تستبدلون الذي هو ادنى اویل موسیٰ علیہ السلام آیتا سغوارے حق شیش معمولی رہے باللذی ہوا خیر پا بدل عسیس کی جڑیر فیدہ من نے احبتو مصران کسے و خارتا فإن لکم ما سالتم یقیناً تاسو لرا پر خار کی باغشی جتا سغوارے وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ اور ٹاپکڑش پری بانے ذلت دخوی اور غریبی دخکاران وباؤ بغضب من اللہ واخشدی بلے غضب اللہ طرفنا ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ داد دے وجنا شری کفر بکو پایتون اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق او وجل پیغمبران بغیر صد جرم شرعینا ذالک بما عصوا دا پسو دائے شری نافرمانی کولا وکانو یعتدون او تیر وصل کول دا اللہ دا حدودنا ان الذین آمنوا یقینا خلق سی ایمان راوڑے والذین ہادوا آکسان چی یہودیان دی والنصرانیان والصابین نور بیدین خلق من آمن باللہ والیوم الآخر چاچی ایمان راوڑے پا اللہ و پرد رستنے وعمل صالحا عمل کرے برابر دواحی سرام فلهم اجرهم عند ربهم
ندی لرا ثواب دا عملون ددی دے بنی ضرب ددیم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ونبی حسیرا بدی باندے ونبی غمجن کی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَكُمْ وَخْشِوَاغَسْتُمْ گا مضبوط لَوَسْتَاسُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اپورتکم گا استاسو دپاس تور غرم خذوا ما آتیناکم بقوة ویلمنگا اولی سے حائش درکڑے منگا تاسو تا بطاقت خپل واذکروا ما فی ایا دوائے حائش پری کتاب کریم لعلکم تتقون دید پارا چتا سمتقیان شے یا بشہد عذاب دالانا ثم تولیتم من بعد ذالک بیا مخواڑو تاسو پست دی لوز غسلنا فلولا فضل اللہ علیکم نکنے فضل اللہ تعالی پتا سبانے و رحمتو و خاص رحمت داؤ لکنتم من الخاسرین خامخا وائبتاسو دپور تاوانیاننا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ وَيَقِينًا خبر تاسو بحال دائے کسانو چد حدنا تیروتی وستاسنو پبارد خالی وسکیم فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين نویل منگدیتا شیطاسو شادوگان پدا سیال کی جزلیلان وے فجعلناها نکالا لما بین یدیها وما خلفها نوگر ظلمگا دا واقعا عبرتنا کا سزا غشا درا شاغت حاضر واسوک شدائن رسوم وموعظة للمتقین او عشر دپارد متقیان در امت وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ وَكَمْ مُخْشِوَيْ مُوسَى علیہ السلام قبل قوم تا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً یقینا اللہ تعالی تاس حکم در کئی شلالک یوام قالوا وتتخذنا هزوا ويدي عيني سيتم لراتو خكرشين قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين والموسى عليه السلام فنائي ورم فالله السلام چشمز دجهل كون كنا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها ويدي دعا غرم لنا تخبر ربنا بیان کی منگتا صد رنگ ریغوام قال انه يقول انها بقرة صفراء ویل موسیٰ علیہ السلام یقینا اللہ فرمائی دا غارا زیرام فاقع لونها تیز رنگ دے تیز دے رنگ داغے تسر الناظرین و خشالک یا شاد راچ دے تبورین قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ویدی دعا غوارا منگلا دخبر ربنا چی بیان کی منگتا چسینو صفت ندائے ان البقرہ تشابہ علینا یقینا لا قسم دغوا گڑوڑ شبنگوانے وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ وَيَقِينًا مُنْگا کشر اواری اللہ تعالی خام خارسی دن کیوں مقصد خلدان
قال إنه يقول إنها بقرة ویل موسیٰ علیہ السلام یقیناً اللہ فرمائی دایو غادا لا ذلول ندا پکار لگولے شے تصیر الارض ناڑی ازمکی ولا تسقی الحرسا نخربی فصل لرام مسلمت روغ موٹرا لا شیت فیا نشت از مخالف داغ پائے کی قالوا الآن جئت بالحق دیویل وستی راتلوکل پپورا بیان سرام فذبحوها وما كادوا يفعلون نالا لکردی آغیل را پست دی بیاننا انوی دی چیزا کا کار کرے مخید دی بیاننا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَكَلَشِ وَجْتَاسُ يَوْتًا نمختلف شوئے قرآن کی راہ مبارکی وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اللہ راہ کارکون کے دے حاغاشے چتاسو یہ پٹوئے فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا نویل منگا وہے دلرا پٹکڑ داغے كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى دغسی جندی کئی والا تلا مر لرام وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ او خیتا استعان خید قدرت فل لعلکم تعقلون دیر پارا چتا سد عقل نکار والے ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك بیا سخشول ساسونا پستر واقعاتنا فهي كالحجارة او شد قصوا ردازونا پشانت دگٹولی بلکہ زیاد سختی داغی گٹوناؤں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ زدچی یقیدن بازی دگٹنا خام خالی چڑیر بیگی دائینا سندنا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ یقیدن بازی دینا خام خالی چی اوشوی فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ روزی دائنوبون وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ یقیناً بازی دگٹنا خامخا غری شرار غری من خشیت اللہ دا ٹول دا اللہ دیر دوجی وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اولد اللہ تعالی غافل دا غکارنا چتاسو کوئے افتطمعون ان یؤمنوا لکم آیت مکو ایتاسو مومنانو چی خبر بومنی دا خلق ستاسو وقد کان فریق منهم او حال دارے چی دائے اردل درینا یسمعون کلام اللہ اوردی کلام دا اللہ لرام ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا جادی بدل ایمانی دائے پسائن شپوشی دائے پمانو وهم يعلمون وحال دارے دی پوئی صدا گناہ دے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا کلچے مخامق شدید مومنان سرادی ویمون کو ایمان راوڑے وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ کلچی وازشی بعض دید بعض سران قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ دیوئی آیا تاسو خبر ورکوئے غیلران بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فائے خبر ہو چی خودلی تاوست اللہ تعالی لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ عاقبت دارے دیواز ورشی کو حجت کے پائے سربتاسو بنی طرف ساسو
افلا تعقلون ولید عقل نکارنا لے ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب وبعد دینان پڑھ خلق دین پوئیگی پا کتابانے الا امانیہ لیکن تابداری کئی خواہشات دمولیانو وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ وَنَذِرِ مگر گمان چلئیم فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ نو تباید آئے کسان رائے شریکی کتاب درا پخبر لا سنو ثم یقولون هذا من عند اللہ بیاوائی دی دا خدا اللہ دا طرف نرے لیشتروا به ثمنا قلیلا دیر پر آئے چی حاصلی دی باعث را دنیا معمولی فوائل لهم مما کتبت ایدیہم نو تباید دی لرا دوجد آئینا شریک دی لاسن دی وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ نو تباید دی لرا دائینا شریک گٹی پدی سران وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا اوائدی شرع و بن رسی منتورد جہنم مگر یو سورج اشمیر لشرم قل اتخذتم عند الله عهدا تو آیا غسل تاسو بنی زلاوانی لوزم فلن يخلف الله عهدا لیشتر خلاف نکی اللہ تعالی دخل لوزنا ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون بلکہ جوڑائے تاسو پا اللہ وانے خبریش نپوئے گئے تاسو بلا داسن دا بلکہ من کسب سیئہ چاچے اکڑو بدکار وحاتت به خطیئتهم اور آگے قتلنا دے گناہ تمرگ پورے فولائک اصحاب النار ردا کسان دی اور والا ہم فیہا خالدون دیوا پائے گا میں شریم والذین آمنوا وعملوا الصالحات آکسان جیمان راوڑے عمل نکری موافق دواہی سرام اولئک اصحاب الجنہ دا کسان جنت والذی ہم فیہا خالدون دیو بائے کے میں شہیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَكَلَّ شَاغَسْتِ أَمُونَا پُخْلَوْزْ دَبَنِي إِسْرَائِيلُنَا کہ بندگی بند کوئے تاسو سواد اللہ دبل وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا انیکی وکوئے مورب داسر انیکی گول وذي القربى واليتامى والمساكين وخلوان سرا يتيمان سرا ومسكينان سرا وقولوا للناس حسنا وعيب خلق خيست خبرهم واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وپابندی کوئے دمانزو اور کوئے زکاة ثم تولیتم الا قلیلا منکم بیا مخواڑو تاسو دل وزنا مگر لکسانو استاسونا وانتم موردون وعد استاسو دے مخاڑول ویزخلنا میثاقکم وکل شواغستمگا مضبوط لو استاسو لا تسفکون دماءکم نبتو یوائے تاسوینی دخپل وینی دیوبل پنا حقان ولا تخرجون انفسکم من دیارکم انا موبا سے تاسویو بلران ذکورن استاسونا ثم اقررتم بیا اقرارکو تاسو بری لوز وانتم تشہدون تاسم شہادت گوئن ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم بیا تاسو اے خلقو
وجنے تاسو خلزاننا وتخرجون فریقا منکم من دیارہم او باسے اوڈل استاسو ذکورون داغینا تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان مرگل کیا کوئے تاسو دیوبل سرا دائی پا مقابلہ کی پا گناہ پا ظلم کی وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ او کراشی دا کسان تاسو قیدیان نخلاص رائے تاسوئی ذرا پفیدیو ورکولو وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ او شاندار حرام کڑیشور پتا سبانی استلائی افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض آیا فسیمان لرائے تاسو ببعض حصہ کتاب او کفر کوئے ببعض حصہ فما جزاء من يفعل ذلك منكم نشت بدد آغچا شکی دا کار استاسونا الا خزی فی الحیات الدنیا مگر شرمندگی بجون دنیاوی کی ویوم القیامت یردون الى اشد العذاب اور پرز قیامت باو گزول شدید سخت عذابتا وما اللہ بغافل عما تعملون وند اللہ تعالی غافل دائے کارنا شتاسوی کوئے اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ داخل دیش خوخڑے جن دنیای باخرت فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون نبشیس پکولے ددین عذاب مقرر ددیو نبتی سرا مدد کے دیشی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ آیقیداً مرکڑوں موسیٰ علیہ السلام در کتاب تورات وَقَفَيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ اور پر لپسیلے گلیو منگا داغن رسو رسولان وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ اور کرو منگا عیسیٰ عزوید مریم تاخکار دلیلنا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اکلکڑو منگا دلرا پر روح پاک سرام أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ آیا نہر وقت شراب وڑتا اس رسول دا سی خبریش نبغوختے استاس النفسنون تاسلوی کو لدائینا ففریقا کذبتم نیوڈلا در رسولانو تاسو دروجن گرزول وفریقا تقتلون وبلڈلا تاسو وجلان وقالوا قلوبنا غلف اویل بدی زمگا زنا ڈک دی دلمنا یا زنا زمگا بندی پا پردو کی بلعنہم اللہ بکفرین بلکہ لعنت کرے اللہ پدیوانے پسود کفر ددی فقلیلا ما یؤمنون لرکم ددین ایمان روڑی ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم اور کل شرائع دیتا کتاب دا طرف دا اللہ نا تصدیق ان کے رائے کتاب انچہ دی سردیم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا او دی مخدرات للو دی کتابنا مدد بے قفتد اللہ تعالیٰ نے دا کافرانوں پا مقابلہ کی فلما جاءهم عارفوا كفروا بے نارکل چراغ دی تاشیش دی پی جندو انکارو کو دی پاغبانی دزدوئیم فلعنت اللہ علی الکافرین لعنت اللہ تعالیٰ دے پا کافران باندے دا کیسٹ دا ملاوی دو پتا یاد ساتھ ایوب اسلامی کیسٹ مرکز دا قسانی شاعتا کباری بازار پیخور خار بیس مشترو بھی انفسهم بد حغائے
چخسکڑی دی باعث رضان اخبل ان یکفروا بما انزل اللہ چکفر کی دی باعث اللہ تعالی نازل کرے بغین دوجید الزد عنادنا ینزل اللہ من فضلی فدی خبر آشرالی کی اللہ تعالی بعد فضل اخبل علی من یشاء من عبادہ پاشا بانے شوغاڑی اللہ تعالی دخل بندگاننا فباؤوا بغضب لا غضب ناختش دی بیو غضب سرا دپاس دبل غضبنا وللکافرین عذاب مہین او خاص کافران در عذاب دے رسوا ان کے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ حکم ویلی شید ایمان روڑے پائش اللہ تعالی نازل کرے قالوا نؤمن بما انزل علینا دیویم ایمان روڑو پائش نازل کرے شرے پم ویکفرون بما وراء او کفر کی دی پائش سوا دائے ندیم وهو الحق مصدقا لما معهم اور دا ما سوا حقم دے اور تصدیق ان کے رائے کتاب چی دلی سرے قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مومنین توائن ولی وجل تاسو پیغمبران اللہ مخی دلی تورا مخی دلینا کرے کئے تاسو ایمان رڑن کی بطورات وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ وَيَقِينًا رَاوَڑُ تَاسْتَ مُوسَى علیہ السلام مخکارا دلیلنا لتوحید ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ بیاونی تاسو سخیلرا پخدای سرا پسدانا وحاندارے جتاسو ظلم کوم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ وَكَلَّ جَاغَسْتُمْ مَضْبُوط لَوَسْتَاسُ وَپُورْتَكْرَمُ مُسْتَاسُ دَپَاسَ طُورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا وَيْلُوا مُنْغَاوُنِ سَعَيْشِ تَرْكَرِ مُنْغَتَاسَ بَطَاقَتْ اور ایدر احکام قالوا سمعنا وعصينا دیویل منگاوی دلی اونگا نمانو واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم او گڑوڑ کڑشو دری پلنوں کے محبت دسخی پسود زور کفر دری قل بئس ما یامرکم به ایمانکم ان کنتم مومنین تو بد ہاشیش حکم در کی تاست پائے ایمان ساسو کتاسو ایمان والا قل ان کانت لکم الدار الآخرت عند اللہ تو کشروی ساز پارکو رستنیش جنت دے پنیز اللہ خالصتا یواز ساسو من دون الناس سوادن و خلقنا فتمنوا الموت ان کنتم صادقین نو اغاڑے مرگ لرا پدروغ جنوانی کتاسو رشتنی ہے ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ایدیہم کوئی شری نغاری دی مارگ ہیر گئے پسودائے مرنو چمخ کے لئے گلیلا سنندری واللہ علیم بالظالمین اللہ تعالی خپوئے دے بحال دے ظالمانوں وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ او خامخاو بممت دیل را دیر ہی رسناک دعام خلقنا پجن دنیاوی وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا شِرْكَوْن كُنَهُمْ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ ارمان کی ہر یو دلی چومر دے ورکڑشی زرکالا وما هو بمزحزه من العذاب ان يعمر ان دے دا کس بچکون کے دل رضا عذاب اللہ نا چومر دے ورکڑشی واللہ بصیر بما يعملون
اور اللہ تعالی دن کے رضا عملن شدیے کئی قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك تو آسوک چی دشمنی دا جبریل ناغ تبارے ذکر جبریل راوڑے دا قرآن ستابل بِإِذْنِ اللَّهِ فحکم اللہ مصدقا لما بین یدے تصدیق ان کی رضائے کتابوں چمخ کی دے قرآن نریم وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ وَهِدَایت دے اور خوشحالی دپار ایمان والوں من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال اغسوک چی دشمنی دا اللہ و داغد طول ملائکو داغد رسولانو اور خاص دا جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین یقین اللہ دشمن نے دا سی کافرانو وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور یقین نازل کریم غطاة آیتنا واضح وما يكفر بها إلا الفاسقون وإنكار نكيد دینا مگر آسوک چی وطلی حکم دالانا او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم آیا روح سے لوس کرے دیو لال مات کرے غیر لائے اور ڈلے دینا بل اکثرهم لا يؤمنون بلکہ دیر دین ایمان نروڑی ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم اور کل شرائع دی رسول طرف دالانا تصدیق ان کے دائے کتابوں چیدی سرئی نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم نو ورزو یوڈلی رائے کسان ناچی ورکڑشیر کتاب اللہ لرا اورتا دشاگان اخبلنا کانہم لا علمون نشولی گویا کی دی سیلم نلریم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وتابداری اکڑی رائے شلستبا شیطانانو والزمان دباد شاید سلیمان علیہ السلام کے وما کفر سلیمان کفر نو کرے سلیمان علیہ السلام ولكن الشياطين كفروا لیکن شیطانانو کفر کرو یعلمون الناس سے زگا خود بے خلق تجادو وما انزل على الملكين ببابل اور تابداری اکڑی دائے شرالے گلشو پتو ملائکو ببابل خار کے ہاروت و ماروت نمیو ہاروت و ماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا اور تعلیم نور کوری شاطر سحر تردیش اور تبع ویل نصیحت دپارا انما نحن فتنة یقینا خصاص دپارا امتحانیو فلا تکفر کفر مکوا پیز کلو دجادو فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء والزوجین نیزدکو بدی داغینا حاغام چی جدائی بیرا واسطہ پسو دائے پمند سڑی و دخل دائے کے وما هم بضارین به من احد الا بإذن اللہ انو دی ضرر ورکو ان کی باعث رئیشتا مگر پا حکم دا اللہ ویتعلمون ما یضرهم ولا ينفعهم اور اس دکول دیا غیر گناہ نقصان ورکو دیتا اس نفین ورکو لدیتا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ایقیناً خفو ادل دی چشا واغست دا جادو نبی ادل را پاخرت کے اس حصہ دا ثواب وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ
او خامخابت دعاش خسکری دی باعث اللہ نخبل لو کانو یعلمون کدی پیدے ولو انہم آمنوا واتقوا او کدی خلق ایمان لاوڑے او زان ساتلے کفر و دسیرنا لمصوبت من عند اللہ خیر خامخاڑی صواب شد اللہ طرف ندے غررے لو کانوا یعلمون کچر دی پویلرلے یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا راعنا ایمان والو مویتاسو لفظ راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا اوائتاسو لفظ انظرنا وبیعوکی دے خبر داغتا وللکافرین عذاب علیم ودپارا دکافران عذاب درناک لے ما یود الذین کفروا من اہل الكتاب ولا المشرکین نغاڑی کافران خلق چی کتابیان دی اور مشرکان خلق ان ينزل علیکم من خیر من ربکم چنازل دکریشی پتاسو سوحی استاسو درب طرفنا واللہ یختص برحمته من یشاء اللہ تعالی خاص کی پخل رحمت سرائے شالشی وغاریم واللہ ذو الفضل العظیم اللہ تعالی خاوند الفضل لیم ما ننسخ من آیت او ننسها آش بدل کو منگا آیو آیت حکم داغی تلاوت دائے آئیر کم آئے لرستانا ناتب خیر منہا ومثلہا روڑوں گا قرد آغین آیا دائے بشان علم تعلم ان اللہ علا کل شیء قدیر آیت نفوئے گی یقینا اللہ تعالیٰ پاسی بانے قدرت دن کرے ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض آیتن پوئیگیشی یقینا اللہ خاص غلرا باسعید اسمان نودر مکرام وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ونشتتات لراد اللہ سوائے سکھ بچکون کے ون مددگار ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل آیا غوارے تاسو چه اعتراضوں کے برسول فل لقسم چه اعتراض نشو پا موسیٰ علیہ السلام ذری نمخیم ومن يتبدل الكفر بالایمان اچھا شواغستو کفر لرا فبدل ایمان فقد ضل سواء السبیل یقیناً دے اوڑی برابر لارنا ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا غاڑی دیر دی کتابیاننا شوا پس کی تاسلنا پس ایمان ساسنا کفر کون کی حسدا من عند انفسهم دا دوئی دا حسد چی پیدا شید دی دا نفسننا من بعد ما تبین لهم الحق رسل دائنا شخص کار شیر دیتا حق فعفو وصفہو معفو کے درینا ومختنا روے حتی آیاتی اللہ بیعمرین تردی شراولی اللہ طلاق فالحا خاص حکم ان اللہ علا کل شئن قدیر یقیناً اللہ تعالیٰ پاسی بانے قدرت لہن کرے واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة اور پابندی دمان زکوے اور زکاة ورکوے وما تقدموا لأنفسكم من خیر تجدوه عند اللہ آئیسی لے گئے مخی دپارات زانو مخبلو خوشنی کملی ابم میں تاسو داغ ثواب دا اللہ سرعان ان اللہ بما تعملون بصیر یقینا اللہ تعالیٰ پائے ملون چی تاسو کوئے لدن کرے
وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى ادی وئی شرے داخل بنشی جنت تا مگر آسوک یہودی یا نصرانی تلک امانیہم دا خواہشات دری قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین تو روڑے تاسو خکار دلیل تاسو کتاسو رشتنی ہے بلا بلکی دا صدا چمن اسلم وجہو للہ و محسن چاچی تابع کو اقبل مخ خاص اللہ لراؤ دیو احسان کو ان کے باقی لکے بتوحید فلہو اجرہو اند رب درپارا ثواب دامت دردے پنی ضرب درم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون انبیہ سیرہ پدی ونبری غمجن کی وقالت الیہود لیست النصارى علی شیئن اوائی یہودیان ندی لا نصرا پیس دن مانے وقالت النصارى لیست الیہود علی شیئن اوائی نصرا ندی یہودیان پیس دن مانے وهم یتلون الکتاب وحال دار دوار دلیل لکتابنا كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم دغسی بویلائے کسانو شیل من اللرو پشاند وینادرین فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ اللہ و فیصلو کی دری ترمند قیامت پر فیما کانو فی یختلفون پائے خبرو کی شری پائے کے اختلاف کریم ومن نظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ اسوک دلی ظالم نے دعاشانا چی منکی داللہ دا جماعتننا چی یاد کرشی پائے کہ خاص نم داللہ پا توحید وصافی خراب آودی کوشش کی دائے پروانی کے اولئک اما کان لهم من يدخلوها الا خائفین دا کسان نری مناسب ایدرائے چی داخل شی دی جماعتنتا مگر پدا سال کی چی عربکیم لہم فی الدنیا خزی دید پارا دنیا کے شرمندگیرا ولہم فی الاخرت عذاب نظیم اور دید پارا پاخرت کے عذاب دلویم وللہ المشرق والمغرب اور خاص اللہ لرد مشرق و مغرب فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ لکم خواہش تاسو گزوئے مخونان التقید اللہ تعالی مخشترم ان اللہ واسع علیم یقینا اللہ تعالی فراخ فضل والد وعلم نے پارس وقالوا اتخذ اللہ ولدا ہوائی دینی ولد اللہ تعالی زان لزوئے اولاد سبحانہ پاک اللہ دا اولادنا بل لہو ما فی السماوات والارض بلکہ اللہ اختیار کی آٹول سیدنا شری اسمان موزمکہ کے کل لہو قانتون لاٹول دی اللہ لرا طاعت کو ان کی بدیع السماوات والارض ناشنا پیدا کون کے داسمانوں دزمکی دے وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَقَلَشِ وَغَارِ اللَّهِ تَعَالَى يَوْكَارْ كَوَلْ وَيَغِي تَوْشَانُ وَغَوْشِيمُ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ أَوَيَا كَسَانْ چِلَمْ نَلَرِيمُ ولی خبر نکی من صلی اللہ تعالیٰ پخپل آیا ولی نرازی منتا نخج منغارو کذالک قال الذین من قبلهم مثل قولهم دوسی ویلوائے کسانو شدرین مخیو پشاندو اینادرین تشابہت قلوبهم یوشان شیری دریزونا دیو بالسلام قد بین الآیات لقوم یوقنون یقیناً واضح کئی منگا دیر دلیونا قوم دا پارا چی یقین لریم
إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا یقینا لگلے منگتو پحق سرائے زیر ورکون کے ویر ورکون کے ولا تسأل عن اصحاب الجحیم اور تپوس نشی کے دے سانا پبارد جہنم والو کی ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم عیشرین رضا کی سان یہودان و نصارا تردیش تروان سی دریب دن بسیم قل ان هدى الله هو الهدى تو ہدایت اللہ تعالی شرے بسا حق ہدایت دے ولئن اتبعت اهواءهم اقبل فرض روان شت دریب خواہشات بسیم بعد الذي جاءك من العلم فصلائے نشراغ لیتا تعلم چی وحید قرآن نام ما لك من الله من ولي ولا نصير نبی تعالی راد اللہ طرفنا سوک بشک ان کے ہونا مددگار الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته آکسان چی ورکڑے منعیت کتاب للیدہ کتاب فلائق لستل ذرین اولئک یؤمنون بہدا کسان ایمان لری بدائی کتاب ومن یکفر به او چاچی کفر کو بدے کتاب فاولئک هم الخاسرون ندا کسان دی پورتوانیان دی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم اے اولاد یعقوب علیہ السلام یاد کے نعمتنا زما ہوا شکری ما بتاسو وانی فضلتکم علی العالمین او خاص دائنام چما غروال دکڑو تاسا بخلقو دو زمان استاسو واتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا او یر غیر عذاب داغ وزنا چنمشی لرکو لیس نفس دبل نفس ناس حصد عذاب ولا يقبل منها عدل انوشی قبل دے دائے نفس ناس بدلا ولا تنفعها شفاعة انبا نفور کولشیات سفارش ولا هم ينصرون عنوادی سرا سے امداد کے ریشین وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ او کلاش امتحانوں کو پہ ابراہیم علیہ السلام رب داو ویسو کارون سرا ناغ پورا داخل قال انی جاعلک للناس اماما ویل اللہ یقینا گردون دتا خلق دپارا پیشوا دین قال ومن ذریتی ویلا واو گردے بعض اولاد زمانہم قال لا ينال عهد الظالمین ویل اللہ نرسی زمانہ لو الظالمان تام وَيَجْعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا او کلشو گردم بیت اللہ زیدت راتو دپار خلقو زید آمن وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى اول منگاونی سے زید ادریدو ابراہیم علیہ السلام نہ زید ماندو واحدنا الى ابراہیم و اسماعیل وحکم ورکم ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام تا ان طہرا بیتی چپاک ساتے کور زمان للطائفین والعاکفین والرکع السجود دپارا دطواف کو ان کو اور دپارا دے اعتکاف کو ان کو رکوع و سجدہ کو ان کو
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدنا آمنا وكم مخشوع إبراهيم علیہ السلام اے ربا اگر دواداز خاریہ امن والا وارزق أهله من الثمرات اور کوادری وسیدن کو دار قسم میں غلونا من آمن منهم بالله واليوم الآخر خاص کرائے کسان دا شیمان راوڑے ددین پاللہ و پرزمستنے قال ومن كفر فأمتعه قليلا ویل اللہ روزی ورکم زاغ شاتا ہے چی کفر کری ننفع ورکم آغتا سلگ زمانا ثم اضطره الى عذاب النار جاوے پزورو لگم عذاب دورتا وبئس المصیر بد زید ورسلو دا جہنم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وكم مخصف ورتقول إبراهيم عليه السلام بنيادنا دبيت الله وإسماعيل عليه السلام ربنا تقبل منا دوارو ويل يا ربا قبول كذا زمنا إنك أنت السميع العليم یقیناً تو خاص ہر سورے اور واسوانے پوئے ربنا وجعلنا مسلمین لک اے رباو گرزے منگا ہمیشہ تابدار تعالیٰ ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک اور اولادم دوارنہم یومت چاہی خاص تابداری کئی تعالیٰ وارنا مناسکنا وخیمتا طریقی دے بادات زمگا وطب علینا وخبل مہربانے کی پمگا انکا انت التواب الرحیم یقیناً توڑے تو بقلوں کے رحم کن کی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم اے ربا اولے گی پر امت مسلمہ کی اور رسول درید جنسنا یتلو علیہم آیاتک کہ بیانی پدی بانی آیت نستا ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور تعلیم اور کی دیتا دا قرآن و سنت ویزکیہم و پاکی دل راد ناکاراخد و اخلاقنا انکا انت العزیز الحکیم یقیناً تو خاص پاسبانی زورولے حکمت والے ومن يرغب عن ملة ابراہیم الا من صفح نفسا وناڑی مخد ملت دین دا ابراہیم علیہ السلام نام مگر آسوک چی جاہل کڑی اخبردان لرام وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَيَقِينًا غُرَكْرُ مِنْ دَلْرَابَ دُنْيَا كِي وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَيَقِينًا دِيوَا پَآخِرَتْ كِمْ خَامْخَادَ كَامِيَابُ نَوِيمْ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَاسْلِمْ كَمْ وَسِوَيْلْدَتَا رَبْدَ تَابِعُ سَامِشَانْ قال اسلمت لرب العالمین ویل ابراہیم السلام تابع امزامی شاہد پارد رب العالمین وصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب وصیت کو پدی توحید ابراہیم السلام خپل زامن دا یعقوب علیہ السلام یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین ویل دیئے زامن زمائے خنن اللہ غرکڑے تاست پار دین اسلام فلا تموتن الا وانتم مسلمون
نمم رہتا سو مگر پدا سے حال کی چہ اسلام قبل ان کی ہے. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، آیا تاسو حاضر ہوئے کل چیرانی ازدیش یعقوب علیہ السلام تمر، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کل چیویلا وقفل زامنتا دچا بندگی بکوئے تاسو زمان رسوم. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك، وإلهي من بندگی کو استاد معبود و معبود مشران استان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، چنمون دی ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام، الہ واحد حقدار بندگے یوزات، ونحن له مسلمون، امگئی واغلرا اخلاص کو ان کی بندگے. تلک امت قد خلت، دائیو ڈردا مخیط رشیدہ، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اغیل را ثواب داغا مدنوی چکری اغیم او تاسل ثواب دائے چتاسو کری. ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تپوسنے چی گرے سنا دائے کارونو چاہی کول. وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، اوائدی خلقتا شیطاس یہودیان یا نصارا شین ہدایت بمومے. قل بل ملت ابراہیم حنیفا، تو بلکی تابداریو کے دین ابراہیم السلام چکل کو بتوحید. وما کان من المشرکین، نو دے د مشرکان ڈلنا. قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، وائے دری پہ جواب کے ایمان راوڑے منگا پالا اور پائیں کتاب جنازل کرے شیر منگتا. وما انزل الى ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور ہائے نازل کرے شیر ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام و نور اولاد دعوتا. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور پائے کتابوں چور کرشو موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام تا. وما اوتی النبیون من ربهم، اور پائے چور کرشی نورو پیغمبران تا طرف دینا. لا نفرق بین احد منهم، جدائی نکم پمن دیشا کی در انبیاؤنا پیمان روڑلو کی. ونحن له مسلمون، ہم خاص اللہ تا اخلاص کو ان کی عود بندگئے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، لکہ ایمان روڑو دے خلق پشاند آئے چتاسو بھی ایمان روڑے دین یقیناً دی ہدایت مند. وَإِن تَوَلَّوْا كَدِيمُ خُوَارَوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، یقیناً دی بلری دشمنے کی دی. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، مخامخا بچ پساتی تعالی رددین اللہ تعالی. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، واللہ سوئی بار سپوئے. صبغۃ اللہ، وائے قبول کرے منگا رنگ اللہ. ومن احسن من اللہ صبغا، اصوب دے دیر خیست اللہ نا پرنگ ورکولو کی. ونحن له عابدون، اور منگا خاص اللہ اندرا بندگی کون کیوں.
قل تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم تو آیا جگڑی تو تاسو زمون سلام اولوہیت اللہ تعالی کے اور حال دارے چ اللہ زمونگم رب دے اور ساسم رب دے ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم اور زمونگ پارا بدلا عملون زمونگا اور تاسو دا بدلا عملون ساسو دا ونحن له مخلصون امو اللہ در اخلاص کو ممکن ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط آیتا سوائے یقینا ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام اولاد داو کانو هودن و نصارا دی یہودیان یا نصاراو قل انتم عالم ام اللہ ویدی دایتا سخف ویدری بحالو کا اللہ پویدے ومن نظلم ممن کتم شہادتا عنده من اللہ اسوک دے دل ظالم داشانا چی پٹی یا غیلم چی دسرید اللہ طرف نویم وما اللہ بغافل عما تعملون اولد اللہ غافل دائملون چی تاسوی کوئے تلک امت قد خلت دام یوڑا رامخ کی تیر شیدہ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم دیل رسواب دا عملون چاہی کری اور تاثر الزواب دا عملون چتاثی کری ولا تسألون عما كانوا يعملون اور تپوس نشی کے دستاس و ندائے کارون چاہی کول سيقول السفهاء من الناس زرد وی قمقل خلقنا ما واللهم من قبلتهم التي كانوا عليها سشیو گردو دا نبی و صحابہ دائے قبلین شدیو واغیت مخکون کی قل للہ المشرق والمغرب تو آیا خاص اللہ لرا مشرق و مغرب دے یہدی من یشاء الى صراط مستقیم ہدایت کی چالچ واڑی سی لاری طرف دام